Elo mutos dono kere o tupakinte do report na luka Akoko luda baba bongu toa etapase town lo bukedea. RDC murani muluga nesida takadikina kanuka somisyo etikana ko balebe. I want to appeal to the youth. Most youth are engaged in taking kuba, in taking marijuana, in playing games involving money, and yet they are not earning. As a security committee, we have resolved to ensure we track you down. So you are going to see running battles where the district police commander and his men and women in uniform will be running after people who are involved in gambling, because these are the mothers of sin, that all wananchi should desist in getting involved in criminal activities, particularly theft. Akirodono Akoko ngesidobo takadikisido be ya pesilo kaisisia mwalimu ndolo bia na bongu netedo agiara ishana kina pege unudo atamu keside pote domotu keke alu ipue bila narikeda modari borokere kotomaniko togo ike ido jena nyango nadi mani somero ya no district ngeside alimo kirono keda takadikina abonti mwalimu adu dikeche togo ichie akopai abilibili dikeche nyamata amekina kitu so ngamina kiti mwalimu na alama tomeswamai ngopongu donesida dau Mary Akol nada idare icholongolo LC5 no district nade balabe pipilti ngesi aijar nakae tunganan koyede janguda ikwenya kekebe kotokere kakesa choita krono kwa twanare auta kobana ko kwa duno nwe euta chora kene tumato nebe ero bigela ko ijai nare kobana kamone jo edia kajara ino nini next to ojera ijasi joke didwe kachutano munane ijai meno Atumunak sodio bukedi a townune neside balare Florence Akiror nade rai alope cholong LC1 award lo bukedi a B ebe report na luka Akoko kesida dautu ba bongu na itukure na gwenlare aneo town lo bukedia sota bilare motoka loda jai tomona togo a modern nepete milioni ana tutubet bwadu makiro no mane ngesimu esabada lisoma MTN by money lo pepe togo alope kokota esidenga kirte police duda ya pani police are pundo sana punare abwenge ngiti ngeseli monemo engo konye kokora keri jas ya togo ba mami tungalwe ngari tai idi mara bale dokuto sa dokuto luka akedia kan nisinesa bale bebe mwane togo edumuta idonisi loke keke ngara alomatu edopete alomatu nije ni sai miede to na wen ko obu mamona zekere fenlere kokolan ariko keni peke muchoma irimoritori obu na jakaite dopete le maiketo ogwa ejo na cheke la re police la opune kiunkango kenera kinos odokuni jai kuap obu na go ngadone kinebe nesingon apolo kitingi jo onazekanyo ne aka onye karade jasilwa pegas kanuka kamuno na itungo alu RPC iskioga na ko police aja kait muanga Moses Kitio ngezida akotomo reporter ke kewebe pondo kopukore filo enaba CRB 052 okarda lopelo David Wright opus TV East ko Bukedia district.